الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة لو قامت نسب أبوس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم الإنسان يغنيش لو قامت تاني نقاب كده ثم أماته فأقبره بنت ما تستريت بسمانة ميان pasal ini alam dalam kubur istri ini begini Allah subhanahu wa ta'ala ini alamin telu ini alam dunia wal barzakh wa darul qarar kalau kiamat biuku balik besok kurang balik summa amatahu fa akbar ini telesiakan musbakin buat balik enutibinin buat balik enutibinin ini si manamian subjekten bi pasal historin pasal dalam kubur ini telu manusia gay inazab dalam kubur seperti sebenarnya telu manusia gay telu ginisan manusia gay inazab dalam kubur ubus bagas nisab telu manusia besrat bine ini inazab se dalam kubur ubus nih inazabin ini mereka tuhan tebine bisa ramai etinan dalam kekalmanin dok inazabin mengenai inazabin ini sebenarnya bekas telu sih grupon manusia dok inazabin ini sab ini delom sebenarnya telu bekas telu sab etinan bekas besar itu ubus dok berpeseruin sa menurut ini nasi ini metepihin mian ini kehinang pagi asal pada saat tebi we tebi istusi kelum tebi pagi tiada tebi sara azabin mian kehinang we tebi siku itu bang hinang tebi sababan pangalapasan kita tebi amban sukses dalam kubur amin Allah subhanahu wa taala. Nusin so ini so subject tebi itu ini. Ese ini tebin terus bang kita paham sih ini si tafsir tebi si insyaallah si berwarik si mutia. Amat kalau kita besi sudah kan pakai bersama aku si Omar si Fox sab fum bagi teman ini tersebi asamai itu besar subjek ni baik apa ni sedih lesu abasale gak begitu lupa sedih teman pinne thumma amatahu fa akbar tapi aku balik bagi dia sikit pin Allah subhanahu wa taala puas pinne pinapate manusiain ubus hati us nama teh, mana pesan net pinagina, dalam kubur ini berseratan be, semua amat tahu apa ni, us kita penakel Allah subhanahu wa taala us penapate, penapa apa ni, dalam kubur samia. Apalagi hati hati bi, lain asal pengiran kita ini, minha khalaqnakum min Allah subhanahu wa taala. Ini kita ini Adam barang Adam alaihissalatu wassalam. Minha khalaqnakum jasadle wa fiha nu'idukum do kubus pebalik kabir sepit nakam balik pepika balik dalam bulat le kubus wa minha nukhrijukum taratan ukhra kubus ini selalu kiamat ne perwas kabus kami nakam balik kam dalam bulat le balik antak selalu kiamat ne kan si ko itu ga pete begitu dalam dunia suwe puasam badin kamate pinabalik dikite etinen pek dalam bulat ini asal-asal bakas ini penjerian Allah subhanahu wa ta'ala kita ini atau Adam alaihissalatu wassalam ini yang perbuatan kita rumus pilih kita alhamdulillah yang kita wanti ini yang makazan ini yang asal ilmu tebite pikir-pikir tebi yang murai ilsewan murai inuhan tebi mura indaran tebi dia atas enam perkala biragi si manusia enam telu perkala in manusia ke inasab dalam kubur Allah subhanahu wa taala Umar aduh kira murah manusia pinakelum dalam kubur asal ke Tuhan asal
kahagat so kita kahagat tapi elum kita dalam kubur, elum manusia dalam kubur supaya kita hati ini mencari kita hati bagi ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala mengetahui supaya teman kita ini kahagat tapi asalnya etinan keluman dalam kubur. Bagi banggai elum nak ada gay teles azabin, dok gay teles saya ni kahapan ini kuat berserah lebih ni. Ini per Allah Subhanahu wa taala sebagai menuin من ممتين يعني ممتين مشاهيرين بين يرزقون هتين كلمات يرزق لي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله موت بل احياء عند ربهم يرزقون هتين كلمات يرزق لي bang manusia mati bekat yang mandiriski dan sering terbisara pada Allah Subhanahu wa taala sila dalam kubur dah yurzaq itu ni apa rezeki dan walaupun elum manusia dalam kubur sana. Nah itu so kita hante bang saing ke manjar te bang petri soal te kuenge ke lumani lain megluma atau magpasial ko betul ni ke gai so ke rute elum pendekel Allah Subhanahu wa taala manusia dalam kubur kedua ke luman lahat dalam kubur sama na manusia ubus tel ke isa me ke nabihan sebesar tv imurano keruwe ke isa ke nabi dok ke rasulan sekitar makam syuhada mesih syahid Allah Subhanahu wa taala elum se dok gesa inazab Allah Subhanahu wa taala kubur dok yene mu'min kamilul iman mu'min manusia mu'min lu ne ke sahabat lu ne ke ulama lu ne ke puas abban ne ke nabihan tabiin basta mu'min kompleto iman ne Allah Subhanahu wa taala gesa inazab ko de bisratan bi etinen nian pindekel lu mesih Allah Subhanahu wa taala dalam kubur dok dalam ini dalam duben dalam azab semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segi kita waktu bang saing ke luman dan saman sih kita mengkaragatan di kubesan ko tabarik-barik diserahin ko salawat bas takagat di kelum si gani siksa si dalam kurusanya. Amban ke pakisan. Telungginis manusia pinakelum. Wallahu Subhanahu wa taala duk siniksa dalam siksa sini. Pagabangge pinakelum. Kau besarnya anu mana sih kan dari sana. Kaisa be kafir. Kaisa be kafir balik tiba sedikit lagi. Sebesar ilmu tapi ini nanti kita ilmu. Sebesar tapi duk lagi ini kepene lah yang mengamban be pihak tapi usaha tapi samian. Kaisa kafir. Sini kafirin. Ini anak yakan, anak asuk, anak keluaran. Kok si poksi dan kok kita be desanya anak keluar kok pede. Anak sebuah geng, anak ada yang semua jual, so PT kayak lusik mengamak kita, bang anak dia kan anak asuh anak sama dengan kafir, dua kesaya. Tapi bang Messi bisa rupin bagi kafir lu bahasa saya. Dua sih teman saya bisa ya. Ada kala sih ada Muslim, dua kita sih menjadi bisa ya. Sih Muslim Allah Subhanahu wa taala. Supaya dua Israel nan sini lain bisa ya. Itu kafir si manusia supaya Israel itu kafir si Allah Subhanahu wa taala. Kafir si Allah Subhanahu wa taala, kafir si agama. Anak eti kafirin ene nagga gay magsambahayan gay magpuase gay magzakat gay maghaji gay ngaji gay kahagat si Quran gay kahagat si bisaran ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam en kafirin kafirin hi taglatang na inasab dalam kubur Allah Subhanahu wa taala ubos si kedua munafik bukan kafir munafikin pongtin kafir do pongtin muslim si let si samia bang tepiram kafir na kafir. Mengalir tuwa nginum tuwa duisa. Paksi. Mengalir bir nginum bir duisa. Bangladesh iya kan. Dan keulamaan haji Allah tahu pemahaman ulama rial ulama yang besar. Dalam kemastaran me injil tak ada sama-sama ya kan ini apa dia lihat bayang budi asal kan ini apa dia kata apa dia bisa samia. Tahanullah samia. Iya. Nah ini hati munafikin. Bisa saya. Bang tapi si Bisaya pintar bisa cuma si kafir do terbone bang tapi si muslim terbone bang tapi si bisa si kafir kira kutoban atau penaliman atau intelijen apa nih samin terus muslim pedeo samin tapi dia sebab keorgansi tapi dia si muslim pun samin ini dia sebab terbone ini munafikin dari demikian bang si agama demikian itu bang teki dalam kekan maksudnya saya maksudnya dan pengajian saya itu pengajian pergi Kalimantan. So enggak, nak ngajar lain. Nalai surat kayak di si Matias, di si Isu, di sana ngajar sih. Dah bang PT, bu anak iya kan, anak asuh, anak sama samanya.
munafikin ngakal nipu na sumagua dumen tinipunen baran lay dumen ene kafir real lay dumen sa muslim real lay sumagua ifadu dumen Allah subhanahu wa ta'ala dumen tinipunen si pinebeleon na tawa inaklanen eneme Allah ta'ala dukme kafir pekesile atau muslim pekesile saben sumagua yene ginobani si ketongkalan saben etin mengelepas dine wama yakhda'una illa anfusahum baran nelu lepasan atau dirustaan atau inakalan samia iya si kedua inazab pinasahan azab wa Allah subhanahu wa ta'ala atau pinekellum duk azab dan Allah subhanahu wa ta'ala lai dalam kubur so kita hanti bang saiki kelluman ne dalam kubur so hatir ellum sine yene manusia si halanne isa magkafir kedua magmunafik si ketellu yan ang markekan manusia ko ito. Yan ang mahasal. Dumen mu'min. Sumuko ay sinakabi kasabihin. Sino po? Muslim. Ina pagbidaan Muslim o marunong mu'min. Gara pagbidaan inshallah Muslim nuk mu'min. Yatinin. Bilisali si Allah subhanahu wa ta'ala. Importantin Muslim nuk mu'min to Allah subhanahu wa ta'ala sali basta gahajan yatin lai si ene. Mian gala yang kafir asal semata-mata gala yang munafik semata-mata semua ko bisa namian bang mukmin ene ko te bisa helulay mukmin kamilul iman asal kan asaget ne makasal pen mukmin sa Allah subhanahu wa ta'ala muslim umus bang petek ka mukmin bang petek ka muslim sayen bang nambahayang semua bang piu penteme seme Sare, ini alan sama perluas-luas, mantau punya pintu me inasek me pentelun me labi me butuh me ges me rumia, us nabe me apa plela besamian, us nabe penempeman samian, kome me arab betul ya me, penempeman ruk me rata me ini besamian anu gelupiu me anu samian, na pentena, rumah siapa me terima me mu'min, semua gua nasi ale bang le si me pentetek waktu itu apa yang gue sab atau anen menatuali ko mumuri samian na so bang piu ne nagad sampai mag-abot ne lu na samian demikian kita sampai me tin sedine trabaho sedine tin maksiat dan bisa maksiat le ne lang samian yenen si kedua si ketelu tambit manusia inazab dalam kuburin amban kekahan ne manusia aku itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam imu muslimin Muslimie sumagua muslim magmaksiat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala malik magsambahyang magpuasa sumagua sambahyang nenduk puasenen iya buatan nenduk maksiat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala intabot dalam kubur kagat tabi pinakellum Allah subhanahu wa ta'ala manusia alay sabab ini duk teresa wehde yene azab syahid itin ang bandeng kepak manusia ke inasab telu perkala telung ginis duk ang bandeng kepak manusia inasab Allah subhanahu wa ta'ala ginis ame si akruk sikiti bi asal hinang tibi tadil buinin murah ruyen seban kaisa mengke inasabin me ke nabihan keruwe me syuhada me syahid siketelu yene me mu'min kada seketne kada seketne enuren samian lai dalam kubur di samian gania dili karore gania ke mian wehan gania ke ini ke mian kesipitan de aban nengke pak kafir ke makkahagan si kedua manusia makkahagan du hairu munafik ngakal si ketelu muslim sudah maksiat iyan inazab dalam kubur samian si tegelan le dalam kubur ke penenia illa kiamat Allah subhanahu wa ta'ala so wallahu alam dati bira teu tebi manjari meke sirikiti meke dele ogiti bangku inge bustan ke luman dan duk azab dalam kubur etinen moli balik etinen mengetwani dengan Allah subhanahu wa ta'ala supaya kiragatan bi ambanden kepak peren kepak pinekel lumsile dalam kubur sali duk etinen kahapan deh duk kalatad de samian leseren kepakle sampai selau kiamat terus ko itu ini subjektif itu bersenuin mian inawinin dalam kubur pag-istoryahin dalam kubur pag-istoryahin
mian nia ga te ubus le ku semana mian si subjekte beri kidi ke ene pasal kalau parkala ene be pasal besar dalam kubur mian pesumpat ku atatin makin bisrate biene sababan hinang kehinang we te bisamian supaya gay mian siniksa manusia ina kesud duben haja inin duben haja inin dok lesi azab le duman ni seperti aman saban me pakai bagas besar ku sa baban etina me sababan pengazaban kita bi duman haja yan supaya empit te mola me poran nen na sin demikian me hinang ha pisab duman haja sang te besar te inin supaya pinte me kuma inin haja umanen bangsa inin te hinang ten bi so tibisrat binin manusia in lapas amman siksa dalam kubur bangi la dalam kubur pendekelum Allah subhanahu wa taala atau pendekelum Allah subhanahu wa taala la dalam kubur nasamian bang siok ke alum ne tinang ne mesang ini menang ini sumagua ku itu kan begitu tapi nia bisaraku bisara sedikit ka ubus semana ante buat oras kita bi pasal dalam kubur pasal dalam kubur dumen pasal dalam kubur bisrat itu asal atas telu lahat Keisa eleu dunya kerue eleu ye dalam kubur ada alam barzakh kitelu eleu kiamat eleu ini موضوع تبي dua sebenarnya pasal teluinin bagi Allah subhanahu wa taala ngihinang yene telu etin lebeyan kisah palhatan tebik kisah dunia dalam kubur etin si Allah akhirat samian ulkata sabku aga ubu sayu tebik sebenarnya mian saya ini nakahan kita bi mian dalam kuburin mian pergi bang dunyahin ko ada bisrahin ko ada bisrat itu mian kene bisrat bi tiada tersat bi kemot karena manusia kene itu dunyahin saya nakahan ne bang marehanin elemen dunyahin daya hadir dehani bang mekanak nen elemen ke kanak nen dehani bang mekanan tabi amian elemen dunyahin tabi atinen mian ekandane bang meka mian artanen elemen ekartane bang meka mian kemon ne indahinis samian ene men dunyanin samian gena skiso irakan samian bang memiskinin telesanin ene men kelesan miskinin saya ini itu dulu dalam perjanjian kita asal tampal sedikit dengan perangan tampal sedikit perangan ene men kelu mendunia ene ko karat itu metuku itu ini kahapan dunyahin ini kahapan dunyahin mian bang binisara bang ini bang dari besara dunyahin gak ada dia etin kulang kasih bang tahu apa ente ko si aku anak miskin asal benar kesikpitanku asal pikir ko bang kuingga asal kesikpitanku samia so bang binisara si mereka ambit ya marehani si misi marehan me tikite marehanian gana asal me kulang sehil gak binisara gana binisara te petisen ka enuren tuli gagania in samen kita ba ada samen tinang de atau corona kita ba ada dara bepite ne in completoi na si ako pinte anak bisnis samian na benda sigpit samian bigay luhay ano yun kita asal sigpit do tay sumagwa pa pite kita bisi manusia si medehan si king si president si menon kania kulkas bisi nei pinte dunyahin kompleto gania ini gania pulang kasip samian ini hawab dunyahin luha tamanan luha, haji tamanan haji, hab tamanan hab dunyahin, hangkan gay etinen mabaya, gay kita mabaya tahala amban dalam dunya, sabab pergi kompleto dunyahin, komplet kahagat kau malik asal dunyahin kompleto. Sinakam menggiem kahagat umal. Kahagat kamu asal dunia asal kompleto gak ada niat asal gak ada niat pulang itu sila dunia atau ini sehingga gak kompleto ini yang gak niat ini yang gak ada kompleto sila dunia apa enggak teras itu sila itu teras dan kubur teras sila kena hati enggak ini kahapan kita betul dalam dunia ini aja darah itu sila wahat enggak darah itu sila wahat enggak ini semua sila dunia saja sambian darah kita bisa kita menggak kita apa dengan tebok kita malam mai deh paman tebi ko pergi bisa kita juga tapi usisi dalam TV ini kehingian presidente presidente atau anen si kira si salah si mian si kapitol mian pergi aku tegelanku lesi besilan minduwe ku masik dalam upis gubernuri tagna aku masik si upis jeri gubernuri ini interview kami
bakas dia tes 7 biasa mi ani da buron boy bakas begitu ki begini kan. Usung interview mesayan yang si Jerry dok si Ping Kasim dok Mu'tasim dok ni ada buah bangsi niyan mi profesor salai kemo dari menu in serin kumasik kopi dong orang buah kai samen masuk makapas tes binosong pinaji 7 rasmiya kumasik kopi dem kapitol tak nain pe hindi ko kam stadikan po sero ne nah bang may ano kasi digan may si Adam Musa pe masin si orang buah mutiin me inunen me reten na masin sikrin geyan kawa sekun kawa sekun Dugay kibig bisara ko gobernador ng kapigaan sa amin dug pisina ini bagi sa interview kay presidentes. Si kedu bagas mole ko dumen ne situan ne sa duhab ne demikian bagas kibig meet bisab kan. Tapi ko teet mian lesi opisina ne lesi kapitol andang le ne ne no. Na hunit. Sama mo piu si menila si menu yan asal interview bisara asal ngap ko kas megite menu re. Na sumegua si ruangan mi asal bang mi anu hunit ni nan. Hurit hinarap taruh makasari daripada ini obisar daripada ada sama makasari samia nasumnya gua jadi asal gak ada benia akan mian magdember por atau aru samian ini sohan duk hawar ko samian gani alu tekka gak benia kan dari teman-teman kun haji doangan mian do iyan samian puas sama negara tenu ko bisa may barangay kapten kana kaste sa dun kasi anu asal asa kana tewan ko sumbe gua mararahin asal me keluman den asal mararahin asal dayahan si teman dayahan nenule na ko inge pe mo presidente ne kongres ni ato me senator ne seinge pe me kenyan man siga tegire ene dunyanen asal luha tamanan luha kompleto tamanan kompleto nos ko piring sumbal mian asal ka ipapain ibirisrale asal may kompleto ini bangkita pinta ampat ka tuwako ada kulang pikit ka tele mtb etine me ro palasyonen ga betul me di pleno de preso de pleno nen me kapal me ajib ne kemon gane ni gan sama kam tuwako pagmap kam asal ka pikit bi do pikit ko me etine marahan me no marian sumagua tikita tebe de TV de news de masamen ne tikita tebe pene inuhin asal kanya kulang kasip sumagua ko penin sumbal mian natin ngapi ko pen ngapi tel san ini bang pepita sa Allah akhirat sa Allah akhirat si dembua manusia sahid si Allah subhanahu wa ta'ala makhluk ibn Allah subhanahu wa ta'ala sahid sa amin sa kuwet bisratu sa pagbanuan dada bisratu kinabihan lero sahid ini dembua kahapan dembua bay kahapan ngapi ben si umal ako tikitene benar selo akhiratin walal akhiratu khairul laka min al-ula selo akhiratin ga begati geleti aga kas takale ga kas tekite ga kas te get angan-angan ina utsamia subai melingkan bang ni kas te bisara wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Allah subhanahu wa ta'ala makasari der bersyarat bang pinte per hello kita mensamen kenal-kenal ke samen bang ini imagine te ke makasari Us ini aman kaptangan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buat manusia tabut celau kiamat mati syahid si pegbunuhan ini penumbasnya dan buat tumbas bagian pinaandahan wallahu subhanahu wa ta'ala pitumpu etinen ini anda bandelem surga dende kita fokus umalian bangikin aku wastupi etinen bagana bang pikiran bang lela tu ambat nakiti bikebek lo kemon bisan pebang ni aku pinag-abay den deruksin asal dia do ni sinan den de do ni naman kasi tumbi ko misaka bang masaki subul te bibe so may kemi den ni ko sabdo na aku itu inda masamen na wala so bang masa subul pagiti mata bata pagiti ni alu den de pinag-abay duksin duk ina samen gen do te bi den de yan gen do te bi ne asal dendahi pene do yan lay bintarong me uri inen me uri do mo bolawan salap namalan na asal gede do itag na din sa dende taabot si Allah kiamat bang manusia in syahid si Allah subhanahu wa ta'ala dembua tayen nene perumbas Allah subhanahu wa ta'ala ini pinandahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ditumpu dende ang bantilem surga ini
Tendele iga bakas teosal pega bakas tegito adalah setiap empat ini sewaktu pengantin anda sama ini. Dong hinang Allah subhanahu. Dalam kawan ne dalam kartun ne pun dalam misal poin sega pas teosal. Ya tu memang sekandir. Nasaya. Nasadin ne pete se pasal den terwajah sama. Nenan pang tu kita pegnep suhanin bang saing getin dan kene andaten. Bang saing gepinte kene andaten ko dalam buah itu insyaallah bang bersep kita betin dan makafi dulu ya. Etin dan ke kesep usi ya. Ne sepoks tu kita berikan masa niat tegir balik maksiat tegir. Pero Allah Subhanahu wa taala pangkihu mataba lakum minan nisa'i problemahin tu bang si tatuhut mas tansoy magtos pagduwe mas na wasula sa uruba eh bang sigaro pende so ini dakanin duman ala wujub bang ala wujub bang pita sal wajib sikite wajib ayinian magandahin dekatan magpandamaikan dekatan kita ini ikatun bang edon ka katun ini Islam ini dekatan kita ini ini magandamaikan pangandakan ng Tuhan tado bisa ini pangandakan ng Tuhan pero Allah Subhanahu wa taala magandakam sa kirim dara okam megelan magandakam sa kirim dara due ito naman ba magandakam ng buwas due mengadakan kuinta masalah besok karena sumulan sini mengadakan dua magtaos makasari sampai petelu sampai tamanan yang paampat aja bang pedi bet enam samiat dia makasari pengandakan Tuhan ini mali terus kita hati bang daakan asal wajib supaya ekaban wajib dia menjadi hatinan bang pinta asal wajib inasil wajib asal pinta asal pardumian supaya hinam kena peka ko ba ako pinti ko ko Nasing pergi barat ko. Tinggi ko ko maganda. Sa duwe. Bisan nambuhay na sa meglele. Nah, suwa na sinin. Pemani ang wajib sa tinan sikitan nakmere. Bang tekwale te mental bisara maganda gidi ka. Dambuwa duwe petelo pampat. Bukan box. Tagi banggai. Bisan hajar dambuwa. Kompleto na yung uno so bang pete. Basag itu ng basag ini basag pita asal ni apente asal ano naruman masyat itu masyat ambat me kende harin iru kana me kende harin me ano me ke ano kese tina mandara asal kende hanin asal daakan Allah Subhanahu wa taala jadi yang tujuh maganda me kain supaya luwa do bene tin wajib pas ko ejim magsambayang asal banggay hinang ne itu yang beduse ye sumwa bang tinang ne ha sige tinang ne tin ni hajaran buat alhamdulillah makari ne makari samihan Ngobos mian peselet bisrale mian ini pinte ello ini be dunyahin kompleto sumagua pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya ini saya ingat hapan ni Nabi bisrate begitu begitu bisrate bien melengke oleh la yusawi indallahi janah ba'udha Gay meg ene kahapan dunya nuk hadja dunya nuk kemon nedelan men kakayaan ng samian. Gay meg tuk si Allah Subhanahu wa taala duk ene dembua pepik langyo. Mungkin saya masla. Harga pepik langyo insya Allah Subhanahu wa taala ambad dunya ini. Saya ini kita tibi ini kapan presiden luha ini gubernur kongres sama dia ada gigin sama ini dia ada supaya dia mag-ato bisan pepik langyo gay mag-ato ini kapan tahu chalo apa dunya ini. Iyan hetinen mian dunyahin gana guna ni. Insya Allah Subhanahu wa taala si Allah kiamat. Terus itu bilislatan di manusiain bang nepin nematei petek kene sine in kiamatin sir atau Allah kiamatin in kiamatin atau Allah akhirat lu sene kita be hunit ambaran te dunya te be kelu hayen pihit ni kilometro amban Pilipinas jupi Saudi Arabia dunya hatu kolong lain walu hatu basalat ye dari plano so dari biar walu pinaan labi walu labi walu kilometro ini hawa dunia enggak kita terus sumian ini hawa dunia hejje dunia sana ini kita ubah dan buat Allah Subhanahu wa taala mengetahui ini dunia lohan dan samia amman kita Pilipinas itu si Saudi Arabia lari 2,000 kilo walu 1,000 kilometer dari plano kita ini hawa lari kita 10 horas dari plano maka kita ke sana ini hawa dunia
pagteka kintu yero geri to mo sige wala nus ene hawa luha tamanan luha samian ene alamin adunin samian nus gay mabaya irang banan we ete dunjahin sama petinen kalasahan teruk luha tamanan luha do pege bang kita pinepi dalam kubur sikut tamanan sikut kuburan pegbisrat itu pada kubur umus pemantik saingge luhan kuburin si dunja duk luhan dunjahin si kubur duk luhan kuburin si akhirat awe dunjahin si kubur duk ene telule duk luhan akhiratin si kubur semua sama minisal wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minisal wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada kalau besar orang ini ada buah besar alim babban me ke ulama ne tinan mian muslim si mian imam al-Ghazali rahimahullah imam tabina sin me mu'min samian misaraye pinna ingatun pinna ka mu'min ilam yaqul imam al-Ghazali yarhamuhullah ilam anna al-mu'min yankashifu lahu aqib al-maut in bisara Ghazali ingatun pinna ka orang buat mu'min mu'min pag bisara to mu'min bisarainin pag-ini pagbisarahin miyan amban kelebihan duk ke syahiran duk mu'min samian bisrato bisaw ke mu'min puas amban kemetayno pende puas amban kemetayno puas amban pengeddo nyawa Allah subhanahu wa ta'ala kau mangkin pinne telesano pinne yene keluhayahan nun pinsine Imam Ghazali walhasil si waktu kita tu dalam dunia sa inhe luhan dunya ngay tebot ganya manusia bang tu dalam dunia pinna mekebot aban sek langit dengke pakis langit samen pinna luhan dan samen metwan enggak aban dia tak prewa samen enggak gana mekeboti ini hawa hajj dunyahi umus pendem bu aliminin makin pinna telesanu keluhanun si waktu ne kau pinne puas amban kap mapate kau wallahu subhanahu wa ta'ala umus ma takuna fid dunya bil idafati ilayhi kasijin wal mudayyiq wa yakuna mislahu kal mahbus fi baitin mudlim bisra alimin bang ne kau penne puas amban kemeteno makin penne telesanu we kau mekkeluayane antag si waktu kau penne mekdelem kumu pamante ni activité bulu kurumu samian esa pala service ko mesin gana kita tibi kinu samian nian luhan ku aku pakai tanu ku bang musik kita sal kubulin dikide kidu sumegu ala si Makkah pagya asal maghaben sa ako sa amma ako nilikon mo sa Makkah serta ako mengubulihin bian iyan ini nama adalah kubulin itu kita pagala istal kubulin kemon sa ibustan balwa kubulin ko hinang waktu behanian ubus box pas benasi pas ke upi ubus pinabihan sa metain kana me elian kana me anu ubus peluas kali balik ubus inangan lawan sa ubus pinipin lawang ilakkeban sa dari ibustan kubulin pe kubulin duangan kay mengubulin talungan kay preso kami anu lepeng demengkai ado ini ke sumuko awal leman kubulin saya gana alian pinapihan sa metain dia lan ubus enggak ada terus perwas na kayo balik terus ilagkeban na irumen ko malasi kita umar na pwede dinghali sa amin so magsadisadi nesa blatapit sa pagkubulan siyo si haram kaluhan nene tagday pagsusihan malusi magkahin may ini lu tapit si anu nalu pagkubulan kaluhan yan kubul si miyan Khadija na Rasul sallallahu alaihi wasallam lu kubulan lu pagsusihanin lu kubul lay gai asal kuwalu si kita komunituyan asal pinano sabi na dami sa amin so ang wala talam pan nabuas pagkaroon kuha isi ng arapat niyan nabigibino kaya balik pi awe ay sa kubulin lay luha hajj bisa may telo de alam sa amin ampat magkazani luhan si so bago abang po sa manian nga ako kasi kita may kubul siya may ano sa di eri may sigwahin taman kita yan may tere sa amin sudah gua ya ko mali ilay niya tiyaw ko lai tiyaw ko pagyaswe ko mangulubihan nagipin kubulian iluka
Ilu ko kubusayin, ubus inanam betulangin pos mangano de, ubus pinagentian ni sab. Kubo sa makay me samian. Inanan ubus pinagentian ni sabang kanan hangkan de pinte teggen me pinte me pentaw sa me tin ka ni tune uni. Inanan tulangin ubus pinagentian ni sa balik gen duk dige kita kinang balik kubo sa amin. Desi ko istilangkan si me kubo me jen sa inam samian. So ang kubo singgol ini na kaya kasi kan lu kasal sampai lo kiamat makin lo kebalik bang lo kiamat nih mereka mengurukain samian. Nih kubo sa makain si kukarannya. Usayin. Pinere alimin ini balik bisa kita. Mangin pinne telesanu keluayahan ne keo. Si waktu ne keo pinne pasek. Apuas na man kebet kete lari kau dalam kubur. Lari kau dalam kubur pinne samian pinne le. Ubus tekita no pinne. Mian putih lahu bab ila bustan wasi alaknan wasi aknaf la yablug tarfuhu aqsa. Manusiain bang mu'min si waktu pinaasek pi dalam kubur ne behune mungkin peghetinen pepekellum balik wallahu subhanahu wa ta'ala siye behune etinen makakape ye telesano dalam keluhayani bisang pesaing gitu ruhadungan samian gania dunya tu si si waktu ne pelum bisang pesaing bisang piti kome king ne kome kemon ne keluayahanen sumegua mabhune telesan keluayahanen meluahin si waktu ye pilih dalam kubur ne samian bang mukmin tu Allah subhanahu wa ta'ala in bisrayan bisra alimin fihi anwa'ul asjar kem amman dalam kubur sampai dalam surga ada ini selainin sehetinen tegepin mian nabihi bang ne manusia in mate peni adesiye ellew yenet kiamatnen na ellew kiamatin ellew akhiratin managna amman dalam kubur sampai ini original dan netinen pelu sa dalam kubur ini ellew kiamatin sana nalai ne peni tegitene me ke mian ini me ke kayu-kayuhanin me mian ke sumping-sumpinganin me ene me protes kemon ne me kinakan samian ubus pagsekepet ne tikiten samen na luhan kubur nen duk samen ne mele dalam kubur tikitenen fala yastahil auda ila sizin al mudrim gene balik mabaya megdelem yene kurungan megdelem yene ine be kabusuhan yene melindemin ine kabusuhan melindemin gene baya pitu si dunya tegelesanen tegelan ne tupin ne kellu Allah subhanahu dalam dunya dumen dalam kiluayan sumegwa dalam kabusu ubus kabusu ga pedi asune dem kelinde mani bisan pesaing ge kiluayan ne sami tu silun sami si waktu tegita ne kiluayan dalam kuburin dok si waktu tegita ne kahaban dalam kuburin gene balik ye pala yastahi gene mabaya ye balik gene angan-angan ne balik ne pitu sidungahin ne tinen pitu dalam kulungan atau dalam kabusuan kesimpitan ganya sinen su di sana. Niyan takkan ne basik serun musakin ne makasal dalam kubur penaka balik ya Allah subhanahu wa ta'ala eti dungahin etin dalam kue duye sepantun dalam ini dalam kulungan atau dalam ngan kabusuan ubus muslim ganya etinen di ganya te alab-alab dalam kelindeman ini siuk tune te jalan tu sebelum disari ubus minisa Allah subhanahu wa ta'ala minisa Allah subhanahu wa ta'ala ini minisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yemen teman misra ini mealimian وقد ضرب Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu mathalan faqala li rajulin ma minisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dunyahin duk kuburin atau hadirin ini mian awe pinne sedang buat mati samian mian ine pinne mengsekeni ada buat mati samian mian asbaha hada murtahilan dari dunia pinne metian ine pinne ambaran pinne dunia ini dunia meluat mana meluai ini samian yang baran pinne samian ubus wa tarakaha li ahliha ambaran pinne dunia ambaran arta ni ambaran palasyon ambaran jeep ambaran handan ambaran kemon ne kekayaan ni betul dunia samian ubus mian bangpin ne
keniaan yene amemeteyan megrida atau nene ben ini kompleto ben yene iman nen tuju Allah Subhanahu wa taala yang kana kamilul iman bang keniaan ne ameteyan penne lella ameteyan nene mangambanan arta ne mekka tamanam mekka tu si dunya samian ambanan ne karyanen ambanan ne yene mian kewesenen ubus ina keniaan nilai sempurna kompleto kepegiman dan tujuh Allah Subhanahu wa taala fala yasurruhu an yarji'a ila dunya asal gene tet mabaya balik gene baya balik pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene mu'min mimetayan pitus dunya balik pegi sabine sikut tamanan sikut dunya induk kesigpitan metu elemne kinisna ubus gena baya pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik yatin gena jegan balik di dunya kama la yasurru ahadukum an yarja ila batni ummi ko do penne kamil mian ini mian ko do penne kamil yatin ini gena baya balik si waktu kam bakas binetengan wasibi si waktu kam inanakan ne Tepitu na kam dalam lahat luha rena dunya gina mabaya balik pasik mit dalam beting sa ini balik manusiain pagdi sabab hetinen umasik ni pitu dalam lahat kelumayahan lahat hetinen dunia luha taman alwasamin nawal hasil nan sinin bistal Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene minisal wene dunyainin dunyainin mian petuhan te kuituinin panagnanten ang mandalipeteng sa ite la ipekite dalam beteng sa ite la ipekite dalam beteng sa iten ene mga kadigagitain ene dunya maluhat amanan dunya ini etinan gigite mabaya peluas pegisab sikut ine dunyahin sa amya umus pegtuo kita bihati pajah inabinin awam kite dumen hati kue mian luha pe atamanan luha amman luhain ene dunyahin dumen ne kue sikutan ne beteng saiten mian luha kue gua luha tamanan luha megkiluayan manusia tu dalam dunia samia usik kue itu tia kite elum ne tu sai dalil nen kite mabaya apa asik bagdalam kubur pe kasab sikut tamanan sikut kuburin tikitetan bi kue tu liril waktu telai dalam beteng saite si waktu dalam beteng saite kue kehalan tak utus dunia tu dia kita tu kue itu dalam dunia kue kita dalam beteng saite sainna kehalan dalam beteng saite luha dunia yang sikite dia kita baik dalam kubur pergi sab sikut kuburin tek ke hati dalam kubur samian pacah awam kita kata wante ini ke hati pag manusia yang pinasa dalam kubur berhati dalam kesikpitan sunnah dalam luha tamanan luha yen dunyahin kue dunyahin si dalam kubur luhan kubur yene dunyainin si luhan kubur kue duluhan beteng dalam beteng si kita kubus yene kuburin si kita si waktu kita dalam kubur yene kue luhan dunyahin si kita si waktu kita penikal lumbalik Allah Subhanahu wa taala kita lu misal Nabi sallallahu gini saat kita way apa luas amat dalam kubur pergi sebab sikut elo akhiratin. Pajani saat kita ini binin, tipu ni saat kita peluas hati pilihnya elo kiamatin. Wallahu Subhanahu wa taala pinaluas manusia yang amat dalam kubur ini. Kue bustanan sa ini. Lai kita dalam kubur ini hawaluha kuburin si kita amat dunya. Ini kue waktu dalam kubur ini akhiratin. Kubur mian sikut-sikut na dua pelihanten sumagua ini hawa hajenen amban dalam beteng ite amban dunya sa amian kue dunya ini sikita kuburin ubus na kita dalam dunya kue ini beteng ite ubus pag si elaw kiamat duk kubur yeni sa kuburin ini kue beteng sa ilay ubus elaw akhiratin yeni kue kita dalam dunya ini sa amian kanya tamanan ni luharin tamanan luha sa amin. Lalu pembanetin ini yang penugata Allah Subhanahu wa taala si mukmin kamilul iman bangetinan sempurna ini kompleto iman dan tuju Allah Subhanahu wa taala.
وبس تسونو حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم المستور رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رواه الحاكم بالمستدرك di sini ما الدنيا في الآخرة إلا كما يمشي أحدكم إلى اليم فأدخل أصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yepin dunia ini insyaallah akhirat. Tin ana ya akhirat pin am dalam kubur le. Manak am dalam kubur le. Illa dunia hin pin insyaallah akhirat hejhan na tolwahan nen illa padu pin ne manusia lumengan dembu amban kam piu mag dalam taik ene luat taman luat awa dalam dari serto dalam gani ena pas kita bang sengge mian bang tuan gani sa luat taman luat sanian luat heikin paudkhila usbu'ahu obos paglai dalam ene laut mian dalam tek mian gana kira kahon bang antag luhan ubus pesek ne penu si telbo mag dalam ene buhaile atau tek le samian ubus pegpelwas ne nuhut lain ada tangan ne bas haja timbo ne subiga hilang tehikin kahilang boy samian fihi pama kharaja minhu fa dunya ubus pegpelwas ne samian timbo ne amban ene enu lay amban tehik meluha tamanan meluha le samian yeme besele yeru pin ne dunya hin si ene si al akhirat pin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene hawa je akhirat insama bubin elen dunya ke mana bisra wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mana ene si jan dunya yeru en si al akhirat jejenem yene bas hajja samin timbo manusia do bol mengamia o wosin duele ikemon meluhala ikemon tamana luha kania enune ene luhane al akhirat pedugata sine Allah penugata Allah subhanahu wa ta'ala sime yene ipunne mula-mula tinen sedane bisrati me kelebihan le begisasian ne pintu mula me tinen me makhluk duk me sayyid lesu me gua tinen insyaallah penugata wallahu subhanahu wa ta'ala insyaallah sikiti mukmin tinen ipunne umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai penekut bisa Allah subhanahu wa ta'ala in bangkit behetinan mati dalam ke mukmin tu Allah subhanahu wa ta'ala sayenda kita bitinaleo dumen mekti bin sanad mu'min dalam kubur dumen mekti bin sanad mu'min dari sel akhirat sume gua ene men penugata Allah subhanahu wa ta'ala sin latin sabab ene bang tuhut ne yene pengandakan Allah subhanahu wa ta'ala in duk tuhut ne yene pengandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini percaya ye gania etinen ke bin sanaan ne gania mian ke dilikawan ne ke amban dalam kubur ne sampai peluas balik sel akhirat yemen penugata Allah subhanahu wa ta'ala sihin si etin tahu celok yang pesuno ini nehti subjek begitu in mian yene hinang teminin yene me sababan manusia si waktu hetinen si lapas amban siksa dalam kubur tabut kimeteri me hiya mang tabi seratu hinang tebe itu si kelum tebe insyaallah duman aja ini sumegwa me ini me panakna ini subjek begitu sababan manusia siniksa bakas tabi seratu ini ubus bisat begitu sababan manusia hinang manusia aku itu si kelum ne bang tehinang ne ke iya siniksa insyaallah dalam kubur ne kaisa min Allah subhanahu wa ta'ala periri tenaji besarahin yene manusia al istiqamah bagas tabi seratu bi istiqamah datin bagas tabi seratu si belux istiqamah enui nama semetik kita asal aktif sa kamatan bi sibe gay pinag-ang-ang dalam mga soal pangmangan soal dimen mian mangan dugairo hinang dugairo maghinang dugairo gay mga lahat gay so ko hetinan kay patatap si yan agama etinin ng Allah subhanahu wa ta'ala al istiqam ay bitel bisan hadi samian bil irid bisrain bil Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Manusia asal etin enu tena ene benin dumen pagkakamarin etin ene nginam sumegua asal tema de te ene sibendal penima we de agama Allah subhanahu wa ta'ala insani tetap
patatap si ene agama ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kedua ar-ribatu fi sabilillah. Ar-ribatu fi sabilillah. Ini hati ribat manusia yang bang mati silam istiqamah tabut silam kubur na samian pergi tanda ke iman ne sebenalin gay inazab Allah subhanahu wa taala silam kubur. Gay inazab Allah subhanahu wa taala bang betinen emen tanda etin ene ke kompleto iman den gay inazab dalam kubur. Sikeru ar-ribatu fi sabilillah. Bang mati tebone hinanginin hetinen sewaktu kemetene sewaktu kelumne mian tinang nene perkala ini. Ini ar-ribat fi sabilillah. Yene me manusia patatap sebenal ka patatap den yene mian ginepian we di agama den mula-mula. Ginepian we de lahat den. Sinekiritihan we de samian lahat den supaya gay lahat supaya gay itinen mian eddo supaya gay ini rukin samian dok sababan itinen pangangkat we de mian pag-agamare do yene mian pagkesire mu'min tu Allah subhanahu wa ta'ala samian. Itine ene manusia dan buang menpinte manusia ciharinin sumegua mian samen enuren dumen pagduru pagjaden. Dumen pagduru nunca sampai tebo ore etem pebelihan den nyawarin samian supaya hajja gay binsana lahat den supaya hajja gay binsana yene me ikmungtirihan de mu'minin duk supaya hajja gay teddo amman si ini agama Allah subhanahu wa ta'ala bang teddo ayatin bisra bang teddo hinang dinin ribatu yawmin wa layla khairun min siyami shahri min siyami shahrin wa qiyam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangko makipag hinang amal sa inin dahil wajad dan sagam samian hap pekopin apan makipag puase dan bulan ini hawahab ini hinang ini samian wa imata us bangko tebono mati lasi paghinangan samian kipag dependihan no kipag sekuritihan no lahat no samin agamano biyan arta no lahat no mati ka samian sayin kalan no karena Allah subhanahu wa ta'ala ubus miyan sigi-sigi pinalengan wallahu subhanahu wa ta'ala kemon pahala istiggalan no meghinang sa amin ng mapit to sa larungan sa amin istiggalan no may lumlay ubus duk inurungan kew rizki wallahu subhanahu wa ta'ala siwag tumate ni kew sa amin kikahinang nun duk wa amin na minalpatan duk lapas kew ang banene siksa sa ilang kubo sa amin di siniksa manusiain bang mati sa ikahalan din nagdepende tinipagdepende na siya kamane duk siya haline duk siya arta na duk siya umat na sa amiyan miyan dahil hajab ng sagam sampay temo na matay hapi ang man nakipagpuwase ng dembulan sa amiyan pindi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinangin si kitalo manusia gay siniksa wallahu subhanahu wa ta'ala bang iye nakipaghinang-hinangin pagkastirasratin na tinin magsahid sahid sa Allah subhanahu wa ta'ala sahid mati iye sahid magbono hinang na magbono ribat, bete mag-ambantag na mag-ribat no magbono, ubus mag-security, tinin nangampang, ubus sampay magbono, sampay sahid ubus manusia bang sahid, gay siniksa wallahu subhanahu wa ta'ala dalam kubur, kulit ibsa nalulay sumigwa, pinikelum siya, wallahu subhanahu wa ta'ala lay dalam kubur de, itin duk kahapan sa amin ang ban, itin Allah subhanahu wa ta'ala. Si ketel lo si keempat ya tanda ya oras dan suau maksari sambil riti balik bukat jano yan yene syahadatu an la ilaha illallah wa aktharu min qawliha fil lail wan nar hinang tebe insyaallah ini itu hinang tebe te kole gen mag gani dan buah amban ka am gene ke kole ini gene kole ini yene masa kalimat la ilaha illallah magpapain ken na mapinuga ko taong masane ye ko magkole sinin hunit untuk magmunabalasit kita biyu Allah salim samin te kulitim sinin hunit la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la quwwata sinin hunit kana hunit gene ke pekin kita ke kemudian sa Islam gene ke pangdalatin bagi sa umaran ti tangat sa amin kay kasi bago kita bi da sa mame ame siya maran mo sige ti kemon pe katibi sibago niya ka manusia bang pasal pag history kay kita pasal kinasahan pasal pag business pasal pag politics, pasal pag ano, gay ke kula gay short, isang delo sa pag bisara sa amin. So, kung bisara ini, tanda bisara sa kita. Sumagawa da, pindahan tabi ko ito, dok bang mabaya kita bihetin ang lapas kita bilang pansiksa dalam kubur. Mu'min sa Allah subhanahu wa ta'ala,
hinangon biamba. Dumay ko magsambayan hunit, may de oras, atau may 10 minutes sa amin mag-ek ka, ano sa amin, tegyan. Sabi ko, ayun, delatin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kullu syai'in. So, pekkat ini misal ini kalimat ini. Bini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lian laisa ala ahli la ilaha illallah wahsa indal maut wala indal qabr. Gapin niya. Si manusia yene memisra. Yatinan sigisi bakpat na kalimat la ilaha illallah siya tukel lumne. Saya itu si palinganan data azib, data luma, data hinang, data ini sahaja suwe gete lesan gete rune hinangne habit kalimatinin. Haba si waktu pinne si elo si kemetene gania si waktu ini do yene na pas na sangatal mut gania kedin sanaan ke kepedian. Penipedian ni wala indal qabr duk sampai pag dalam kubur ya ge inasab Allah subhanahu wa taala. Sabire sab kalimat ini kalimat la ilaha illallah. Insyaallah mar hatin nebut kita ya insyaallah tu bikem. Pekatin kalimat ini. Pendantil. Bang naga baka sampai kesebut sabihan ko itu start kita binebut ya inarapten bi. Kabtangan Allah subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabihan. Pekatin. Ekkan rusin tibbi. Ekkan rusin indam ekkan jib tibisanian. Indam ini hatan nami sempu tegal turmen de 20 jib te kesana. Soalnya kalimat Allah membiaya kami ke mustasmi. Jauh teka mempisi na kami ke mustasmi samian. Gani Allah Allah. Ini semua aku samian akan saya. Kena terlebih itu. Sebab aku pindahan TV. Pindahan TV. Bila Allah subhanahu wa taala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa taala dak ni hajja kita ni. So kita begin tan nabi pada sampai banggeru kita begin tan kita. So itu insyaallah pindahan TV sabhadan bi andang duhab tinambat bukan habis sama insyaallah. Galib. Saya. Ubus galib. Bang mamaya kita lapas amban siksa dalam kubur. Kalimat ini bisa dia memasamayang. Tidak ini boros TV ini amban Allah subhanahu wa taala. Sedih aman puasain, sedih aman mengejing, sedih aman membaca Quranin. Kati masa kalimat la ilaha illallah samian si dalam si waktu elo ruk saya mesti kita samian pahal ruk lumengan duk ma ini samian anta kita bekat TV memisara kalimat la ilaha illallah samian. Ubus si kalimat al mautu lailatul jumu'ah atau yaumul jumu'ah. Sini manusia mati malam Jumat duk Ilmu Jumat. Tapi ina bisrahin. Sikian nem suratul mulk. Bang ni apa kabasa. Jadi yang bang kabasabi ini 30 ayat dalam Quran bang kam sung tuli. Insyaallah bagas dapat binas si kami pin magsugbo siya. Bagas assignment ko ni sumo sampai ko tuga peten ko bang so mas insyaallah. Mas daga manu mas assignment ko si kam. Surat tabarakinin dumen si ako si kita bikemon. Bang tabassa tabi sa kita bituli bang kita mati sa amin insyaallah si waktu mati kita dalam mukmin jay kita binasab Allah subhanahu wa taala kubur sa ini ayat ini surat tabarakinin bian 30 ayat ini dalam kubur sa amin ka kedua dalam surah ini umusin so insyaallah anu ko balik ko biat ini balik tabi kaya mong kita alhamdulillah ini tahu kita masa Quran sa amin balik tabi insyaallah bang nadapat bian umus dan kita si al-mautu lailatul jumu'ah wa yaumul jumu'ah. Manusia bang niya mati malam Jumaat duk elo Jumaat. Bang ayat ini bang niya manusia. Ma min muslim yamutu yaumul Jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya manusia mati malam Jumaat lela dikren denike duk elo Jumaat. Ete pente tu awas lebe ila pasi wallahu subhanahu wa taala. Si waktu mati samian le dalam kubur aman azab siksa dalam kubur ubus gau besarain sebagai tabai ini pekiti ada suras temedanu ni hajja soal ko samian manggekan salat ko itu biar semana balik pagtabangan tadi ko tapi serahin tu al mautu lailatul jumu'ah atau yaumul jumu'ah sini mati malam Jumat atau yaumul Jumat kumbe ko indama bang manusia lesi kolonnya gay mupu mati elang Jumat atau malam Jumat begitu surga atau gay ini gay inazab dalam kubur atau gay kita bisa ngasih al mautu yaumul jumu'ah lailatul jumu'ah atau yaumul jumu'ah bang manusia malik mati pintu me amang kolonnya mian me amman limitan mian amman me Israel me amman me sebongam lagi pintu me rumian
Mate si elaw Jumaat dok atau malam Jumaat. Kita bisa nasin bang manusia mate malam Jumaat dok elaw Jumaat. Yan bisa nabihin gay siniksa dalam kubur. Kung biko ngancer ka tamaninin pagkabanggay si manabalik piko ang pensiyanan minum tiket insyaallah. Azza wallahu alam. Nada puasi.